kuatana abatu kiendeto chietu mbetekie antuku ya kunithirete renjia onimbeto awini wa Kinyero na mwonanilia wetu wa mathithio tukubweru ari Maureen Kiremi kurikane ntuku yeru ari mubango ya gichunke gya siasa na matini gichunge netete ambere na kuibanganibo kendo tira no kuretera mubango yo narantuku yeru ari baketha bakiariria mantu yegie siasa Chiambere North narakethira gikaranthi na bamwe ba siasa kumwa wa kaunti na ya Meru akethira gikaranthi na Kirinya Mwenda urani MCA wa Koloto mbungeni ya kaunti ya Meru ankulokia akethira gikaranthi na mheshimiwa Mwenda Ali urani munini wa speaker mbungeni ya kaunti ya Meru na Inya Mwenda Ithele urani mutongeri wa bara akaimbungeni ya kaunti ya Meru. Inyuma ya ndeto chietu ogetekerio kurukiro imubango iyo yeye muyagera tukudhuranirite. Aya tukiambiriria ndeto chietu ni ati ya siasa mwanyano betete ambere kwaraniria na kariba mbere North Kenda baringira muntu wokura mutongere wa kiama kia DCP na kiama bange barotere ruregano bambete kambente reu na munini wa rais Kithure Kindiki aitongeria nkiama ya thirikari ochwira Leonard wa Muthende kura ya buratu tariru mwandiki wetu wa ndeto Rita Mwaniki. Munini wa muthamaki wa bururi niwe Profesa Kithure Kindiki ni uthiete na mbere gukomithia uria wari munini wa muthamaki wa bururi niwe Rigathi Gachagua ni undu wa kiria arauga ni kurete mbara na irumi thiini wa kampeni cia kithurano kinini kia mbere iguru kiria gikuo kiumia tuthiete. Kindiki aritie ari mwana wa Kivue kuria arai na mucemanio wa mwingi akivoera kura Leonard wa Muthende na kiama kia UDA. Gachagua atakwaimisha wachana na mimi. Omba kura ya Karish, wewe wachana na mimi. Mimi sio msia kuja kucheza naye. Mimi nimekuwa Senate miaka 10. Mimi nimekuwa Deputy Speaker. Nimekuwa Majority Leader. Nimekuwa Interior Minister. Nimekuwa vitu mingi. Wewe ni one term MP. Wewe Goliathi wewe ni one term MP. Wewe Goliathi ni one term MP. Na uachane na mimi. Ukiendelea kunitusi wewe mzee, wewe nitakuvua nguo. Wewe nitakuweka aibu. Nitakuweka aibu. Mimi nimekuwa waziri wa usalama wa taifa, najua mambo mengi. Usicheze na mimi, nitakuvua nguo wewe. Wewe. Mwenari wake Rigathi Gachagua ari kanithari wa Njarange ACK ni uraruta mweno wa thirikari mavetia ni undu wa muvango uria arauga mari naguo wa kureta mitoi thiini wa gicigo mbunge kia mbere iguru niguo kureta thagathaga na gugatethia kuia kura. Gachagua ari mbere ya iguru kuvoera kura Newton Kariuki akirugama na kiama kia DP. Niambie William Ruto, be a gentleman. Let us have a fair contest. Tumepata habari watu yako ya mkono, huyu Soprano, huyu Ruko Karinda, atu wanatafuta wakora huko Kikuyu, huko Kiandutu in Thika, atu wakuja waangaisha hao Wambere. William Ruto, hao Wambere walikuchagua. Hapana tuma wahuni kuja kuangaisha Wambere. Wewe kama wewe ni mwanaume kamili, kubali tushidane fairly. Na kuo mwena wa Malava Job Burundi Manyasi uria urarugamite na kiama kia DNA ni umete kithurano kia mwena ucio na kugwata mbaru David Ndakwa uria urugamite na kiama kia UDA. Tutafanya kazi pamoja, wataungana na candidate David Ndakwa wa broad-based government ambaye alisimama kwa chama cha UDA ambacho kinaongozwa na President William Ruto. Sasa tuko kitu kimoja. We are one. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Mwandiki munene wa kiama kia Mbas Mugambi Manyarana wetenede kiama kia Mbas gete na gasagasa no tongeria bwayo utiwo watiletete Manyara wete mbere thatu yete bayeta kiuthurano kia NDC bokenda kwibanga Manyara awete ithurano bia by election birabi kwirigirwa Alhamisi ibekete kende kimo ngengene no twa unio kethira kionanio chamba bwawe ntere chia Mount Kenya ya buratu tariru mwandiki wetu Andeto Muthuri Murioki. Mugambi Manyara na ugite nandi
Court of Appeal nethure kiamura atongire bakiama kia Mbas na Nandi no mwandiki munene wa kiama giki kia Mbas. Court of Appeal sitting in Nakuru bimwe bithatu bithiri niraugire Mugambi Manyara nwe National Secretary General kiama kia Mbas no wau ikuragire ugaruruku bwa unene bwa kiama kia Mbas na ndetu ina Eleni Kivuti former senator wa Embu County noe National Party Leader wa kiama kia Mbas na mheshimiwa Titus Ntuchu former deputy governor Meru County na ndenwe national chairman ko uni Kivuti na Ntuchu itogwatandete twikia kiama kia Mbas to the next level na ndendo ni ra thirire kiama kia Mbas kina thiri na kira na ndeto kwenda kuthithia ato kwenda antu babaingi batonya kiamene kia Mbas kana batonya Mbasine nono ndibu Nandi agwakethwa agita akiama bonde ba Mbas nikenda bomba kuringa kura kethwa bete kithirikari ne kana bete kirutero regani. Mugambi Manyara tumbo karau aketha kiama kia Mbas gigeta one term kana gigeta two term Joey mwereko yokari twi National Delegates Convention na National Delegates Convention yu igekirwo mbere mieri ithatu ithira kuma Narua so delegate bakarandi ibo batwira na ala shesa sheguru tugwirite kurenga murengo juifu. Mugambi Manyara kire kiama kia Mbas agotigiti kia Mtuguta patron noro munene wa kiama giki Eleni Kivuti. Kiama kia Mbas giti position ya patron utende yakiu tiyo ndia ile manda constitution gitikira kinene buruki amenekia Mbas kia National Party Leader so utu te position ya patron na nte kwenda kuanto bagichikira makoko na bakiwa ngai patron iya kuga wogo we pop kanisa ne Catholic na ituje pop no mwake de guruchi onde na ndi munene okiama kia Mbas aretwa Eleni Maxwell Kivuti. Nguruki Mugambi Manyara akorotira thirikari ya county kumana ya kiara kia Matege Nkunga akiwa ba mweri jumwe betho bakithithia ugaruruku gikiara giki ke Matege angija teja wara Nkunga ndabwa mweri jumwe pochwe a proper site ya guteja mati na ndio leto kethira kinya kuruchi akinyerwa na barabara ne chiti gatewa Nkunga kuruka ikolera na into bingi bikolera na mate site area itibwirite kwithwere area note site area area kabuteja ro ko mwituni na guteja sindano cha hospitali na mantu jange jau Mugambi Manyara ba mwiri mwe January kinya ndethera utathithia anything mbere masaiti we bwirite kwirigirwa uro tinyo mwe igatonya ku ikura kinya electric fence na into bira bigeka wale biga separate bira bibwirite kwithwa na bira biomba kwora bigatwika mborea na into bira bithuki buru bira bitomba gutewa in public biga hakikisha bitatewa na ndia kwenda ugwira atiri ubite ni buchwe solution ya site yu bere Mugambi Manyara ya kubona kairi ndunkeja oyu ndiretire koti ndaburungika butige tule siwinji kadita mbijite Nandi kuburigiria utigateja ye matija mathuku na jara yomba kuraga antu aria ala muito jwa Nkunga au akiona thirikari ikirione kithurano binini mbira birikiri kuthithwa kiumia giki tuli Mount Kenya region particularly Mount Kenya East itweterete muno gitiki kia mbere north tuona kethira andu ba mbere north bakawi one term kana two term lakini ndikirete ground nondo nando bakano 60% baligo bakalingira karishi dai as we are talking na baka ya kulingira karishi kukethwa kuna consequences no tukithure kindikia turi no mie bithatu atauma na utembe cha terikia na no machine ya thirikari aterikia na so kwatuika kithure kindikia atumba kuona giti kia muturio we aja mbere north au mede daraka atumba utethia mheshimiwa Ruto na kura na kou ingo expect kuna very serious political consequences anera tuita political tsunami Muthuri Muriuki wa weekend mutirio Kangangi.
Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Huu ni unga wa extra premium. Huyu wanitafuta sasa. Umetuzaa wewe. Unga gani hiyo vya mtoto? Nilegeshe hela yangu. Wadanganya mtoto kisha mimi. Ni original. Original kitu gani? Mwangaria. Hii si yenye upikwa inakauka. Na ndio maana nasema premium si premium kama si extra premium. Kweli, extra premium inayokupa extra carbohydrates, extra vitamins na extra energy kuhakikisha kwamba wewe na familia yako mna afya bora. Na ni moja tu, Nice Extra Premium. Tena Nice Extra ngano yenye chapati nyororo na tamu. Adaline Extra Premium. Na pia Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers. Mwea. Siri ni Nice. Nice na Nice Extra Premium. Nataka ni wapi? Ogo Kinya. Karibu koroka. Karibuni chai mama. Aruvi nukanyo chai. Kinya wani tenywa kweka mochama yuto matukangite ngacherewa. Mama, kwanywa chai baba rambwembe. Karibu. Neria ribire rugete chai na leo. Mama eria ungura ndukene. Auge eria teria. Eria mwarokwa. Eria ne lisha turugiro thai. Lisha? O thai. Ndago. Kunda kalia ka. Naoni. Kinyago no kwenda. Ndio ka. Ni tamu. Gachai ko kudongi mpongera kangi. Kuma naiba eria teria. Eria ne lisha. Muremi ikuraurire ne eria ria uma ukamaka gucua gicembe ni untu Green Life Crop Protection Africa Limited ikuretete gicembe gigwitwa Catapult. Catapult itumikaga na kithimi kia milita 200 kiri kithimi kia lita 20 cia ruji. Catapult itumikaga mbere uanda kana mbere irio biuma mbere ya kugira iria riaku irithro rina green. Catapult gicembe kia muremi. Ikiroto kia musheri wonde kuona mwana wawe akiona kithomo gikiega agikura ciitikitie na gukara bwega uturo ne bwawe
Highland Group of Schools twejaga amwe gukinyaniria kiroto giki. Aja Highlands tukuragia mwana ukuge kithomo kimikarire na tukabatetheria gukuria biewa biao na kwimenya boega uturone. Tubaejaga kithomo gukurukira program cha kirasi na omea kirasi nikenda batiga kurukirwa ni ontuno boriku. Irasi bietu biena mitambo ya kinande nikenda na batiga kurukirwa ni otea mathomo ne jao. Twena ngare kathomba kienda kujukia na kuania mwana oku etheria. Arimu beto ne bankathishia guru na baije ngogia oboega. Ujukani bo January 2026 ibwetete na mbere. Ithare ogwatere mwana oku kanya kire skuru cietu Milimani, Kinoru kana Timau campus. Nonto bonte tonkurukiri ngathimo namba 0720411554. Highland Group of Schools. Better future starts here. Jumbo, welcome to Kisimani Eco Resort and Spa. Looking for the perfect holiday with your family, loved ones, or simply a peaceful solo retreat? At Kisimani Eco Resort and Spa, we combine luxury with learning, fun, and unforgettable experiences. Relax and learn how to turn your small idle land into a source of wealth. Modern beekeeping, chicken and duck farming, organic vegetable and fruit farming, dairy and pig farming, waste to wealth training with BSF technology. Call now and take advantage of our limited pre-Christmas highly discounted holiday packages designed to give you more value at lowest price. We also offer executive accommodation, modern conference rooms and team building grounds ideal for family meetings, parties, end of year strategy meetings and much more. Visit us at Mailinane, 12 kilometers before Isiolo town along Meru Isiolo Highway. Call 0742 205 295 or 0733-570-530 or email us at resortisiolo@gmail.com. Website www.kisimaniresort.com. Book today and enjoy big pre-Christmas discounts. Dhongo misilinge kuna gypsum studs na channels kuma kwa Raina Mabati ithonde kina utaramu boke na ndibo robotic AI na nawi gorere chio na mareja wholesale ja shiringi 120 yake turiongere factory yetu ya Meru aja kithoka kana kitengela kana kirogoya turingere thimu kana utume WhatsApp kiri 0729628199 Raino gypsum studs and channels bei nafuu bidhaa za kudumu. Huyu ni Brayo. Hii Brayo anadai tu furaha. Akajiambia hatatulia hadi ipate. Akapiga maraundi hadi siku moja furaha ikapatikana. Tumefungulia value Hickory C upate furaha. This festive season, dial *423# to reconnect and stay connected to GoTV value for only 599 Kenya shillings. Moremi na Mokario Meru Green Life wetejire Wero TV na Wero FM tugwatanirite na Green Life Crop Protection Africa Limited. Green Life Crop Protection Africa Limited tukureterete musafara utarara kuona Juma eje tariki 41 musafara jojo dukamberia ruire twita makutano na koromone na turikirie giaki anjwa mosi tariki 42 na ukeje Mokario buri tukambere kibirechia twite kisima Gusishi, Timau, na turekereria Kadarikana nyuki. Tuko ya kiumia tariki 43 tukambire Kithaku, tuitie Kadari, Githongo, Mikombone, Kionyo, Kinoro na turekereria Ntharene. Nayo Jumatatu ya tariki 44 tukambiria Koromone, we na Medimangiri, Mbeo, Kagaene, na tuingira ntuko Murika. Jumaine tariki 45 tukambiria Nkobo, we na Memetungu, Charia na turekirie Kagoma. Jumatano tariki 46 tukambiria Muthara, we na Mekangeta, Lare, Mutwati na turekirie Kiengo. Jumerie watre matalo joremi na wishinde ye wankabo ugakurukirwa ugashigwa na aturi edi tego kurukira Green Life Crop Protection Africa Limited. Your growth, our growth. Mimi
complicated. Kupika leo premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea Premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Gakwato gini orengi tugite na mbere ni ati siasa ichionekete kumata gishiko ne bunge kia mbere no tharwiriete kie baraba kuloketwe ni kiama ya ABC kenda. Thirikari na ruteruregani bakionekana kuthimana kathari nende metho yonthe yerekerete Alhamisi ya kiumia kie kwathurana nkabio ya brato tariri mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi Kare. Nintuko intaretigere guntukura kuri nithurano binini bethero bakithura tongeria bangi kire kithurano kiria kirigiri ntuko ya Alhamisi ya kiumia iki tukwambiria narua na siasa nicione nigwete mwanki muno na nandi ndenda tutegera siasa cia mbere North County ya Embu arage shigombu iki kithirite kimereretwe matani atongeria kenda Ario Newton Karish na kiama kia DP Leonard Muthende na kiama kia UDA, Duncan Boy na kiama kia CCK, Lawrence Ireri na kiama kia Safina, Isaac Muringi na kiama kia UPA, Simon Wayaro na kiama kia UMP, Albert Muremi na kiama kia NVP, Daniel Gari na kiama kia KMM, na Ruben Kamathai na kiama kia ARC. Kumania na reba uba kwenda kugora mware ujugutwa mbere North tariki 27 ndaka ijine chitete na mbere kwiringira ndebe mono Newton Karishe kitwe ngugene nkiama cha ruteruregani na thirikari bare batongeretwe nura wa DP Rigathi Gachagua na Leonard Muthende na wekitwe ngugene thirikari batongeretwe ne DP Kithure Kindiki atonge babo baire batongerete nkiama chiao bethira bagishitia bakauma mbere no thona kura chiaringwa na chethira chigitarwa. Hii boring station tuko hapa ndio Karishi atapigia kura. Kunaitwa Ndutori. Si ameshindwa na kazi? Sasa wamefikiria ati kusema wako one term ndio watu watawapenda. Iko area. Mimi nitatoka hapa tarehe 28. Na nitatoka hapa tukiwa na Leonard Muthende nikimpeleka bunge. Mimi Rigiji mtoto ya Maumau. Nitakaa hapa mpaka Karish atagaswe kama mjumbe wa Bere North. Atongeria bane bachiritanirite buruko gwatarweri baombaru. Arato bonete bagitanja kwanja. Miundene anto. Na kinyanjirene bakirombaga gwikwa nguge. Mchague Mheshimiwa Leonard Muriuki wa Muthende. Mundu wa wandamu ni ule kuguko kithurano. Mundu wa Karishi. Karishi ni wa wandamu. Ni mtu wetaitwa kabisa mamutika kuigira ona nderuta nini Koro kisiasa enejini kuonekene gucokaniria migambo RNDP kendika inyeretia kariba mbere North bathure mutongeri oro karitaniria ngugena thirikari kenda bakethira bakiona mirandi emingi ya weti na mbere na gichokirwa ni Karish Kindiki nethirite akirwa tige kwa area mwingi nikira Karish akuwa kinya kwa wenja na remi gwikia mirandi ya weti na mbere nao. Ukituma mbunge ambaye anatukana rais kutoka asubuhi mpaka jioni anaita rais one term, hii barabara itajengwa? No, nauliza tu kama swali. There is no political goodwill. Ake Kindiki tora mwera atiriri tiga gutindo giuka gututhinia mbere North. You have been unable even to lobby for your own constituency where you come from. Ama namna gani? Even the tarmac that leads to his home, even the road, it is not tarmacked. Sasa wewe Kindiki, wewe ukiulizwa kandidati yako atafanya nini? Muthende ni fire si fire. Muthende ni noma si noma. Muthende ni fire si fire. Muthende ni fire si fire. Hii Muthende yako unasema tuchague, amewahi kuwa chifu mahali fulani? Amewahi kuenda mahali fulani? Hata amewahi ambiwa kanisa yao hesabu sadaka?
Na unataka tumpatie kura tutoe wapi? Kuringana na muthuji wa siasa Oscar Mutugi na ugete mutongeria tebati kuthura kuri na mukana jwege mirandi ya weti na mbere na nkuruki akiuga mwaka juju mojo tigere tutakire kithurano kinene uro kathuru ekinya kumenya gukubia kagita ga siasa gagukinya ko akiuga kinya bau bakuthurana bethire berigirite mirandi emikai na maendeleo zatibati kuthurwa zari on the basis yakethera bukuringira mutongeria uria ukwendeka irutere ruru kana rura rungi gwitikia antu ba kinya mbere north kethera mbere north bomba kwithirwa bagi expect kana bakirigira mantu za manene muno kumania mutongeria uria bakethirwa benawe katikati ni kathai na kithurano kiu kingi kiuria kimwe na ndi twithirite tugichuria nikethira kuombekana kithurano iki kinini kireta mbicha yongo esesa cha mwaka jwa 2027. Anaitwa Karinda ati alisema kwa sababu yeye ni chairman ya UDA lazima mchague chama yao ya UDA. Wewe Kasongo hujui wa mbele. Tarehe 27 ikifika saa 6 usiku utajua watu ya mbele ni ya kina nani. Mimi nimeona watu wengine hapa wanakuja kuchokoza gavana wa Embu. Hiyo ni upuzi. Huwezi kuja kwa mtu alafu na mtuzi. Unamtuzi kama nani? Wewe kwa mkutano wa viongozi wewe unafaa kuongea baada ya Karishi. Wewe umechaguliwa na nani? Kuringana na musiasa Nicholas Kerimi Kenyatta na ugete kithurano iki kareta mbisa yongo ya mwaka jwa 2027 akiuga thaiji wana thirikari murwirigite wao ata kithurano kiu ariuga mbere gite kia waziri Roko mukaririgite wa UDA na gite kia NDP kigeta aja na atigirite kindeke sisirimbarire na Roko nuntu na nda bekirite murigi nkingo bakinyite stu indirect on 7 yake stu kinywa baichuria inde kuringana Oscar Mutugi na ugete kithurano iki gitireta mbisha yongo ya kithurano kiu kinene twirigirite akiuga baraba kuringa siasa naja bagachoka maturene jao wikubedia siasa chao gutethera ukarita naja thaiji whether wa muthende achinde kana Newton Karish achinde no ithirwe itethirwe kionania the full picture no ithirwe na indicator kanini ende iteo ikethirwo a complete picture yaura kumba kwithirwo gwikara 2027 kiuria kenge ni kethira mbeza chomba gutuma mwingi joga chencha mathuganio ni alaga chagua kuikanwa akiuga no kathirikari kugora mwingi na mbesa untu bura bwithirite bwikanu kwa NDP kendeke iko haja gani kumwaga milioni 500 mbere pahali hakuna stima, hakuna maji, hakuna barabara? Hii pesa kama mngekuwa wangwana, mngeletea watu ya bere maendeleo wakumbuke nyinyi. Ati amesema nyinyi ati mnahongwa na pesa ndio mpige kura. Nyinyi ni watu wa kuongwa? Ni matusi, si matusi. Kuna mtu anaweza nunua nyinyi? na ndimetho jonthe jategete nkiama ya MBC kiri kithurano kiao kia mbere kuma bajukiria OBC aria kinya bamwe batongeria bonanite tukabati na witikio nabo bagishumiria kuba mukana kubode ni betithia kithurano iki na njira ya weru na uma. Huo mpango muko nao wa kutumia register ile ya zamani ya 2017 ndio hao wananchi wenye walijiandikisha mwaka wa 2022 wasipige kura. Tunataka kuwatahadharisha, mtu akija kupiga kura kituo chochote akute jina lake aliko, nyinyi watu wa IBC, presiding officers, returning officer na commissioners, nyinyi we are going to hold you responsible and accountable. Kia gutegera kuona nande mware ujo gwetwa mbere no thiakagurwa no ni untu nethirite agambitwo akagita karaja nande ke report rateto cia weru weekend gichunki gia siasa ria kwarietwa ni Mutugi Kare.
Iwe mutugi no ntubori boti na rwiru rwaria matini gichungia kethira kiariria ntukweru areki mubango ya gichungi gya siasa na rakethira gikaranthi na bamwe batongeria kuma kaunti ya Meru umutetheria kwithira kithuya rwaria ru na rakethira gikaranthi na Kirenya Mwenda urani MC wa Koloto mbungeni ya kaunti ya Meru kwina Mwenda Ali urani munini wa speaker mbungeni ya kaunti ya Meru na kwina mutongeria wa Baraka imbungeni ya kaunti ya Meru hurano wa MCA wa Kithe Mwenda Ithile imatheto chetu getikiria kwithira wikulukirwa imubango yo. Togeta na mbere ni ati kampuni ya kubwithia ndawa chioremi ya Green Life bawatanirete na Weru FM ibaliongete ntere mwanya chia Meru kwaraniria na arimi kuroria buranda wa icheche oguni kebo na muna bochi abatetheria musafara yo yokathilonka kaunti ne Kathumba irio kaunti ya Meru na kaunti ya Tharaka Nithi. Morgan Mweti no tubanganiritie ribotie. Sunday wona wero toyete siku ya Sunday menyate na idharimo na ikumaanisho ya kwamba yes no mwangoga tunata bwesa sawa kadhe naro ni ntuko ithatu ya musafara jwa kampuni ya kwendia ndawa cha kumenyera muthetu na imera ya Green Life Crop Protection Africa Limited bagwatanite na Weru TV na Weru FM ndikiri itagarira gukaria murimi kumene na mugaruru kujariera amuna kuongera maketha na gutigira miundani kari uria batere yes irane kampuni yoketa gutetheria owe murimi wa Kinoro gutigira no kuthondeka mbeca gukurukira urimi wina umithio atia bena ndawa igutetheria kuthira thina mwanya cia kimera giaku na nkuruki gutigira warima no guketha kimera kiongerekete kidogo koguo kethora uketha nkunia ciere ugaketha nkunia inya Shigara mutaalamu 20 na ndio hiyo igagituminde na mutaalamu ino kuma kwa Green Life Crop Protection Africa Limited ituje bore aremi bore magambi imbire magwana kwina kawa mayani kwina ikoachie kwina mpoka na kiyeta sinopis ntukwenarua netukinyite kithaku katheri githongo mikumbune kionyo kinoro na kinyantharene akaribante riu ibakenereiye wona intobia Green Life ibagurite ndawa cha gutetheria imera kumane na riua kagitaga kambura yurite na ndawa ingi cha kurwa na mirimo yonthe ndawa no kanderwa ndawa mbega ikumba ukaria kimera kumane na riua ndawa kame gore no tobwa brambura ukarekiuraga ekiuraga magita na magita yo bagontetheria kimera ukarabura kiagirite na inkone ndawa mbega nega ntesia na inkwira aremi bamegore kwa winge no tombura riura getiraga twanda mbure gatera ko to baikwe batwe na ndawa tomba utedi mirabia to bikurabura kubateri okay na nkwei thank you antoba Weru TV na Green Life no tubatora tanda wembe ukanyimira bia to bura kubateri ndatirimana na kampuni ya Green Life na Arua yanteithia na kumenya ndawa gatombo gwitwa Kantona gwitigia gatombo katurega tuchungurite muno miundane yetu igwachie na Arua ndikumenya ndawa irio ya gutumira ikathiria gatombo gakaburu na nio ije gwitwa Kantona na ingwetigia ngatetheka na bangi bainge batetheke bala bakombo kinyira ndawa ije kirindio ngeje Green Life bari na nturo mwanya cha kurwa na mithemba yonthe ya mirimo na kinyatunyomo ile mungao je utajona afya vizuri iletwa optimizer na lavenda na unichonde ithi ya gintu kimwe imokana mtomolowe bawatitanitwe na mbete ti contract hakuna contract hiyo ni kitu moja optimizer kadima 50 mils lavendo kadima 20 mils kimera gya kukediete gukua gikariuka okay though maybe kwena kimera na maybe gitena afya mzuri na no kwenda ketho kina afya mzuri tubatare kugira mbi mutaaramu optimizer na lavenda chunga no shoijiri kwena ndawa enge kulwa na manginyo mundene ndawa ya kulwa na maginyo mundene mpempe mungao sana andu bachumborito moni marindi matangori kulingana na wetu iletwa benziron ndawa ya kuthiria matangori mundani ya kuuraga maginyo mothe makwa kure mpembe chietu mama utulanga nyanya chietu momonthe karash mambe benziron. Morgan Mweti, Weru TV, Meru.
Mubunge wa gicigo bunge gia Tiganisti Mpurwa Bori nethirite agika gikaro na kariba wa dieu ibo kenda kwaraniria na kubanga bura bakethira bagitithia na mbere mirandi ya weti na mbere gicigone bunge kiu ibaririti mantu kathumba yari okuru abo gicigo bunge ki na inyabura bakethira bakigunika nene yabura tutariru mwandiki wetu Andeto John Thika. Bunge wa gicigo bunge gatiganisi no Mpurwa Bori muthenya we muthina komanite na atongeria ba matura amwe na akariba kumantere Karama kenda guthina mbere na kubatarira miradi mwanya mwanya era ruthite nteri no tiganisi amwe nera bangite guthina mbere na kubaruthira kenda gukire gicigo bunge giki na arakuga ruthite ngugi no yonthe kumania na bora umbite kwa kiwatanagera na thirikari kagitani gaka. Nasema kwamba hatuna vita na serikali. Sisi wa Meru kwa jumla na Tiganisi tuko na imani na serikali ya William Ruto, kwa sababu saizi hiyo barabara kutoka Kwangera kwenda mpaka Mbataru sio pesa mfuko yangu, ya serikali. Hizo transformers zote sio mfuko yangu, ya serikali. Hiyo barabara ya Karama Maranga Rasi Road sio pesa yangu, ya serikali. Kwa saizi wale wengine wanasema kwamba tuandamane ama tuseme one term, ya kwamba 1960 walikuwa miaka 10 walioka stima kwao, maji kwao, hospitali kwao, mashule kwao, kila kitu kwao na lami ziko kwao. Inara kagitani wa kumpura rombeta kariba kumanteno Tiganisi na kakinyamirire yonthe utigera bati gwitigire tongeria baraba kubeneria bathirutere rura na thirikari agiwa baraba kubande toyuni baraba twire thirikari na ibatethekire kuma wote neka bakwenda Meru ethina mbere na kunyamara itale thirikari ni Kibaki akachukua miaka 10 wakaongezea title deed, mabarabara, lami, hospitali, masule, kila kitu walitegeza kwao. Hakuna kitu ambaye hawana. Uhuru akachukua miaka 10 years kama rais wa nchi. Hata nyumba ya Nyazi kama stima. Hata mahali hakuna kitu yote kuna lami. Sisi hatuna. Ikachukuliwa na Gachagua miaka 2. Serikali ilikuwa tamu sana. Watambia na serikali ni njagata asali ya njuki. Wakaitumia miaka 2 watu yao. KRA waliandika watu 90 siku moja, mtu mmoja. Meru hakuna kitu. Wakati ule Kithure Kindiki amechukua only mwaka mmoja peke yake ingeisha. Tunaambiwa one term. Mtakubali? Amen. Amen. Kithure Kindiki. William Ruto. Kubali kuchunga na hawa. Tutasema kwamba wao wamekula miaka zaidi ya 50 years. Sisi tunajua kupata. Na tunajua ya kwamba William Ruto 2007 akipata kiti ya rais, Kithure Kindiki wa naibu wake, mwaka 2032 atakayokuwa rais wa nchi yetu ya Kenya ni Profesa Kithure Kindiki. Kiripota ndo cha Weru kumantere Karama Tiganisi mbeta wa John Thiga. Kongina kuni ati Weru TV na Weru FM ibeyete amwe na Kristo kiendocho kiankatho kiemwene Nyamurungu yototharima mwaka yonthe igongwana riri kuchilete mashabiki na akari na ramwago yoyo kuthongomi na bwibwo mantu yarethia. Weru TV na Weru FM ibawatanirite na Kristo barani ya shabiki ba mubango yoko ya kanisene Rware kiendocho kiankatho kiemwene Nyamurungu initharimo bipinge mwaka yonthe yerekerire turi mwe kwira mwene Nyamurungu ni ibwega nonto bara tukinyithitie agona nkanya yocho kiankatho ya uyura ukenda kumenya Murungu nakwendete itaguntu kuthatu ita sibitari ita nchera rikiria mochari wonote nchera chokere mwathani mbi ka wonote ICU chokere mwathani mbi na wonote mami mochari kuko Murungu atikwendete akwendete muno na joja maingi bwitho vina tukwembega na kimege kiga gya Kristo munene ya Sunday tutakuwa wapi hapa
Mabraya ya kuchela mashabiki na akari. Lengitso karia mnene edhare babetu na cathedral woto tongorajia no keme amutiari na kiatho we mwana okyo akwaleka utire kuya tebu makemero kiwa kanyereka inaigwe mwene tebu skuru ya karumo mbetara nde catechist tukumye Yesu Kristo na remo ndina arambara sio munene okawe sawa sawa. Yes, my mentor. Makofi kwake. Ndakena sana kwou twire mwathani bwega no ntuba kwithira naro tukumba kwithira turi aja tukuona TV na for the first time in life mbuga tutono kaire ngwirite andu baba ingi nya bakuraja na aranda itango ge baruire bantege ithimo nkuringara nkaro itukuonere ndaigwa ndagwirwa sana kana ntu abunda bura mwathani buthithikane kenda kigongwana giki geta na mbere baba ni tutharimika na njira nyingi gigatukura wiye ne magita na magita gigatutharima ngai na tu baba wega bwaku twaromba tukinyerie bangi twaigua mugambo waku baba wa Kenya na Kenya tukaomia nkoro cietu tukiuga twakwerensa utwitikiria mwathani atongeria batetia nyuma kinya mambrene ya Beta Wakiri Nyamwenda ndi nominated MCA ku represent vijana Meru County yonde na mapi kushiriki na babwe ntukweru ari misa ya uro au weru kwena kithomo kia Job 8:7 your beginning will seem so small but so prosperous will your future be. Bwana Yesu asifiwe. Kana mwambiririo yoku father no yuithire yurone kana yu munini sana lakini kurigia woku your end will be so big. Muthia kiaria mukureteri wa mubango yo munene wa Kagwe na wete o Chokienkatho kiri a Kristo bonde Chokienkatho kiri athikiria na baraba tutegerete ukurukira Weru TV baraba tutegerete ukurukira Weru TV na arua njeje marindandi akinkuona njeje nkanya akinkuona mantu ja mega aki wona tukarire nthi mwanka na aria gukunda ja muchetho ugwe ute muchetho jure aja na iboeka sana nontu bagutwitika twirare ntubairi kana bata tubachemenie mwathani ale monai namo bithuru ndio kana ntio kwa kanisa inaenda wapi nontu mbeo twagitire atia na tuandire mbeo yae ya witikio sawa. Reverend Philip Kaura wa kanisa ya EAPC na rombete atongeria bareke kunjira Meru kindureyo ibo kienda ndiuru ya Kenya kethregeta na mbere na kwithira ichokanira awete ya muranone iyo Karen Chelimo na Joseph Mureithi kumantere cha KK inono ya burato tariri mwadiki wetu ande Tony Class Chabari. Sisi ni wana Kenya. Ntumiri ya gutambia o Kenya na ngwataniro kire a Kenya abonthe ni athiete na mbere tamba akiri murano ogwa Karen Chelimo wakiwatithanwa na Joseph Mureithi. Chelimo aumete entere echa Mount Elgon no Mureithi aumete entere echa KK inono. Nakupokea wewe Karen Chelimo uwe mke wangu wa halali na wa pekee. Uwe mke wangu wa halali na pekee. Nimeamua kwa moyo wangu wote kuachana na wengine wote na kuambatana na wewe pekee katika maisha yetu yote tutakamoishi katika hii dunia. Reverend Philip Kaura orogo watithanagia murano jo akithina mbere na kuuria kinya asiasa ibathi na mbere na kwithiro bagitumiria anto kwithiro abaye na oromwa na ngwataniro itakuringithanwa amantoni imegie ukabila. Sisi ni wa Kenya. Kija watu ya Kenya. Na inadhihirisha ya kwamba Kenya ni moja. Na ipona ni ate Kenya ni mwe. Na ndio sababu ninataka kukataa. Na ipona ndo kwa kuleana. Mambo yanayoletwa na wanasiasa. Mambo yanayoletwa
ya kuweza kutenganisha Kenya. Na ninashukuru Mungu kwa sababu ya Gen Z. Maana ushirikiano wao utatuleta pamoja. Na utaweza kuvunja mipaka. Unajua Kenya ukiitwa jina tu, inaeleza wewe unatoka wapi. Na kutoka hapo unapewa mtazamo mwingine. Leo mlima na mlima nekutana. Mount Kenya na Mount Kenya. Walesa sifiwe. Ongea kwa Murithi, ongea kwa Karen. Mungu amani awabariki. Wasasi wa Karen pongezi sana. Asiali bakarani bodarimu mno. Amkejua siku moja mtafika Meru. Muteke mnyantu kwa Kenya Meru. Amkejua mnapomlea Karen mnamlelea vijana ya Meru. Mutaisilia bwana Karen bwana ya mwana wa Meru. Na tumemchukua kwa moyo safi. Na tumoya na augite ati akenya bonthe babatiri kwithirwa bari huru kuthiuruka nthiguru Kenya na kinya kuthina mbere na kuwatanira na antu obonthe itakumakania amwirega ora mtu aumite nikenda Kenya ithina mbere na kwithirwa ikiaria uyu Kenya. Watu wameshikilia kuvuta mimi ni wa kabila hili, mimi ni wa kabila lile, lakini kama sisi Gen Z hatuna ukabila, tunakuja pamoja, tunataka to raise watoto ambao watakuwa blessing to our generation, watakuwa kimba kwamba mimi ni Meru, mimi ni Mkalenjin. Mungu na bone kadete na koyambi Mukalejini. Eni nkwira Amiru beto katwe encourage nyako na ke community ingi tukaria tukuwa community fulani ethoki yanga ene kario ari tukaria tukinjera mantu tukuwa community ene kario na ene kario ari katwe encourage koyana kiumuna kuma kironitie ma community ingi na no ntoba ko encourage a Kenya tumara mathwani ya ukabila twi Kenya mwe batwi turi antu bamwe tutena meanka na especially ke batu bara tuendete Murungu. We want politicians to understand that. Itu wenda kiasi siasa ndo siasa leo. Sisi hatuna mipaka. Bado tutena meanka. Kuma keke na Gebe North, Petan Class, Chabari. Kathoshe mwenye muno kiwe ni Class Chabari no ntuboriboti watu onekanya kunogoka nini nduto chokera ni ekundi ke kroba korokumanteretia mwaki na kuromba tongere ba kaunti ya Meru kwithira bebare kana na intobiote de bari avira bethirite bakiandikira tongere barua noende batethirite bakiambukira utethio nyuma kaitate kuraya ugeta kuraya. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Huu ni unga wa extra premium. Huyu wanitafuta sasa. Umetuzaa wewe. Unga gani hii wauzia mtoto? Hey, nilegeshe hela yangu. Wadanganya mtoto ukisha mimi. Ni original. Original. Original kitu gani? Mwangaria. Hii si yenye upikwa inakauka. Na ndio maana nasema premium si premium kama si extra premium. Kweli. Extra premium inayokupa extra carbohydrates, extra vitamins na extra energy kuhakikisha kwamba wewe na familia yako mna afya bora. Na ni moja tu, Nice Extra Premium. Tena Nice Extra ngano yenye chapati nyororo na tamu. Adeline Extra
Premium. Na pia Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers. Mwea. Siri ni Nice. Ji Nice na Nice Extra Premium. Muremi wa mboco ukenda kuthangikwa ni iria kairi. Kampuni ya Green Life Crop Protection Africa Limited bari na ndawa ya kurimira igwitwa Bentagram Top. Bentagram Top yugairwa mboco iri na mabura ja iri kwita jathatu gwa kithimi kia milita 50 kiri kithimi kia lita 20 cia ruji. Bentagram Top yonekanaga kiri nduka cionthe cia kwendia ndawa cia urimi akuhi nagwe. Kiroto kia musheri wonde kuona mwana wawe akiona kithomo gikiega agikura cietikitie na gukara bwega uturone bwawe. Highland Group of Schools twejaga amwe gukinyaniria kiroto giki. Ata Highlands tukuragia mwana ukuge kithomo kimikarire na tukabatetheria gukuria biewa biao na kuimenya bwega uturone. Tubaejaga kithomo gukurukira program cha kirasi na omea kirasi nikenda batiga kurukirwa ni ontuno buriku. Irasi bietu biena mitambo ya kinande nikenda na batiga kurukirwa tea mathomone jao. Twena ngare kathomba kienda kujukia na kuania mwana oku etheria. Arimu beto ne bankathishia guru na baije ngogi yao bwega. Ujukani bo January 2026 ibwetete na mbere. Ithare ogwatire mwana oku kanya kire skuru cietu Milimani, Kinoru kana Timau campus. Nonto bo anteto nkoro kiringa thimo namba 0720 411 554. Highland Group of Schools. Better future starts here. Huyu ni Brayo. Hii Brayo anadai tu furaha. Akajiambia hatatulia hadi ipate. Akapiga maraundi hadi siku moja furaha ikapatikana. Tumefungulia Value Hickory C upate furaha. This festive season, dial *423# to reconnect and stay connected to GoTV Value for only 599 Kenya shillings. Maitas Digital Media and Broadcasting Training Institute DMBTI nitwirutanirite kuretwo thongi kiri kithomo kia wandiki bwa nteto nitukuritana aritwa betu nkwagaya na uteabura bukabatetheria kiri wandiki bwa nteto na uthondeki bwa ipindi bya TV wamwenda kubamenyanithia na gwati marubange kiri kiwanda giki aja DMBTI turiokenda kunekeria mwana waku kithomo kiri gikamutonyithia ngugine worio ari kisukuru ciandikithia wigwatire kithomo kuma kiri arimu betu bare na uteabo miaka mingi guciandikithia riungira www.kimaitasdigitalmedia.co.ke kanoringe thimo kiri 0768 386 883 kenda kumenya nkuruki. DMBTI turi barabara nene ya kuma Meru gwita Maua nusu kilomita kuma Kemu campus. Ujukania bwa January 2026 no bwiti tena mbere. Taki premium, nataka premium original. Hata hii premium iko sawa. Nataka premium original ya Kavagara. Mbona hata mimi anani confuse? Nilitaka premium original na ni ya Kavagara. Shushu sichukue ingine kama si ya Kavagara. Aha, hivyo ndivyo kinaumana ukikosa original premium. Nilitaka premium original na ni ya Kavagara. Kama huna premium original nirudishie pesa yangu. Waumbirie wajue, premium original ni hii ya Kavagara na ngano ndio hii. Raha premium Kavagara, kwa raha ya familia. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life.
Kambuni yetu ya Rhino Mabati igwithiti maguri kugwithia kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara maguri ja gwite kuma magana jana na ja mirongo iri monka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndini 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndini 499 naki. Ukenda beshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Kuma gatigati ga ntura cietu na aria majani jari magwa o kibura kiri na rogono rwakio aja yetu sako itwitikitie gukinyaniria kiroto giaku na gukwa kanya gakega kagukiria urimi bwaku. Turi na loan champwe interest rate itegukwinyiria na njira imbuthu cia kurea no ujukie loan rwa igita riraja ukaria na miaka ino utikugitwa mbeca cia mweri no urombe bisi kana emergency na majani jaku no ukaria na mwaka bonus advance ugietaira bonus payout kana kinyawi gwatire chap itina garanta ya kugutethia guketha majani jaku yetu sako ni gukiria arimi gukiria iroto nonturia majani jaku jakuraga ruju rwaku no urukuraga ni untubwa nteto nkuruki turiongire rwangine rotururero ya kwinagwe kana uturingire thimu gukurukira 0724 114 444 kana 0111 038 000. Ini ngure ngo kuwete. Inji ndo wini wanu umbele ndinge na pakirangia ngilini. Na ntake ng'ombe. Mbate tiku ngana umulene. Tutenga cho expert. Nande gwaka kana kweru nyomba mujengo hardware ni ukuthiria mantu nuntu aja ni onje expert barabena interview on the bege waki. Kuma simiti, tiles, MDF bones, michumari, bigenke na intobinge bibinge. No weti onde kuendukene chetu cha Nairobi ukajukiria ndukene yetu Meru iria iri barabara nene kuma mugutano gweta mawa customer kike wake aku ibo ya nonto bakwetro we customer to mjengo hardware na we tokera bange kitoko ya na yeyo abi thiongo ndukene cietu cionde cia mjengo hardware ito ikinyanga mikengesia asante. Wait. Pay a Leo Premium. Si complicated. Kupika Leo Premium. Si complicated. Una buy, una pika, una shiba. Leo Premium. Lea Premium Flour. Nurturing the world. Available in a store near you.
Ngakwa togeni orengi na katho cia mwanya no ntubwa kwithira witite ambere na kuromira ndeto chietu twichokera ni ati ikundi kia kroba kurokuma mwathi ntere cia mawe kiumirite na kuromba thirikari ya Meru ibarikane no bautethio no ntwibethirite bakiandikira atongeria bainya barua endo batebarikana iberete ngavana Mutuma na atongeria bangi babarikane na irio na into bingi bia bata. Tusemaniti na boki nine kia maua kuria batirimanaga gusikira inya bari na wirigiro wa kiano bone wa kubatethia tubathikirite bari ekuruntigwa bakuru bamwe bao bari maumau ithine na menyamaro ne batwire bari gote mutongeria thirikari ni abarikanaga gume itara onde twambitie kundige utegindu tuona twera mwalimu karani wetu twandikirwo twendi na bangi bakwendwa kenda tuona kanto aendia kwa twega tukona kiandika na kwendia twethera tutebi tuona tukaibwa bangi bakwewa tukaria twika yetu barwa yete ya kwigirwa kana ka yetu barwa yete tamburangwa kana batu eka tutikumenyeka kana batu egoro ntiwa katutombo tethwa ora bara bene inya bo tethwa egoro ntiwa kwa twika baba kumenwa batio no batethia turare egoro baingi egoro 70 na gintu pamwaka bathira otwetera otethio kemangabana yeto na MCA nandi abagutumana kiringabana Mutuma na bau bangi babarikane kangwani nyala ndire mbere no tware kuona itwamwita atia nkailemia wengwa onini ngwanga toma andu bawe patura bageya odewe weya tukaibwa nara kwa na mbesa tukaibwa baita bakunenkania matangi tukaibwa bakunenkanira mbori inge tutukona tubuli tukana mbesa ukana tutangi ture egoro ndi watu werua kwa egoro batu na bware kwa omba kwa ya motoki tukare otero roi batu yoyo re toikundia roi tukare akunu atuloko kana wono kwa 70 ora tukala re ware kanonywa ne onto tutumeni na interview ya bikeya no kwa tuko tebyo tukona ya mpembe thaini ra ya niara kia mwera pole makiri lakini utebyo tone anja totombo gindana mpembika ya 12 ngoria ni obisiere kwetha ruori 12 themwe thaiyele tro obisiere tha ruori lakini toeta twane rote mpembe tatumure nya kiroko togera yani gatweta kubunjia obisi na tuko obisi toeta kubunjia impembe toeri impembe ile kuna ni kwaya na tutona nyambe we kwanda ngaba no ende na batiko tothwani nya batu twentu tukona nyambembe anto togindana anja togindana totombo gindana batu imbenda muno ngekuru ibe kuona otebi bakuona mweko kairia ira musie no ntu baingi bokuona batena kainya baingi ngekuru ira nkoro ira ciare cia maumau bateomba kurima ninge gocierera kuewa na intu nkoromba musanda kenge kuroi kuma obisi ngabana wetu ntu tusemanaria ama wa stadium ikana keto nengwete ngabana na mbise kinyo omenyo ntu motori okwa ikana keto kato ciere ito kwenda otethio kuma kewe Dennis Mugendi weru wikendi mushini o Maua kaunti ya Meru. Makareka ya na bare wekire uyonekete otabarikia Meru kerio kiragia karekire kia KCSE areba kionekana kubwethia hierio BPNU Bishop wa kanisa ACK Dr. David Kabo na rombete achiari na menyeria na kumenyera na bamu notha iberotha ya bratotariro mwandiki wetu wa Ndeto Nicholas Chabari. Kuringana na Bishop David Nkabo Rimos Kabo wa kanisa ACK Diocese ya Meru na tekigiro kirakira rothagwo gya form 4 report iri ikurari na ana kathumba bare barabarageririe cibitari bare na ana na bangi bare aciari tayari untubura kuga kwena bate ya mugongo amwe na kanisa gukariana muno kagitaga kabengete cukuru na barutano mithiire mega kaingo batagia mimba cia mapema ndetora yekiretu inyi mubunge wekurwaga kaunti ya Meru Elizabeth Karambu Kairemia kwena ana baba inge muno barathithiri igerio bae macibitari bena twana tunini ire gwitwa teenage pregnancy twe kanisa ni tukuria twinde tumare na ntumiriri ya kuga ati ana baba bakuritwa cukuru bamenyerero bwega na ntu baba bakuritana cukuru batigane na mantu yau ni untu tengo genjega ya kugitirana
rugendo rwao rwa gwitana kithomo. Kwa itukuria kanisa yonthe itonye ikiritanaga ana banini na antu babethi muno egita ri bairutha mandu ya kwimenyerera na kwejia bukania na ari pregnancies kana mauje egita ri antu batikurite. We have a responsibility as parents to look after our children, so please let's honor God. He made us stewards of these people. Bunge Bishop Nkabwa aruga kiri mworoto kumenyera rera bota kanisa ibathikirite mwito wa Rais Ruto wa kwandamite kiugi bambirite ntububu kiria shirika ba kanisa ya ACK nitwikirite ntububu no ntuturiuga ujo Green Nation ni utonga bwetu kwa untu kwenarwa ndi mushikabu nkunenganira mite kiri antu ngiri imwe nikenda bomba kwa etabanda miteu na yomba kurungamira era reto nonto jo une jumweto jura turi naju egita riri imantu mararite kiri kiatho gia gukunura mothers kama na Leaders Band Diocese ya Meru. Antu bara tomba kwethia Leaders narua ne antu bara bena kirera na bareketie kuthoma certificate ira tugwita provincial certificate, theological certificate, na nitukumenya barekia kumara bakomba kurwa bara ya kurwa na moritani jorongo jara jaingite ndene ya nthiguru eje moritani jorongo nuntubone antu batreni na bamenya moritani jara jauma community nkobera bonthe mwito no nywa kanisa itwigagwa tugicokia nkatho rire kurubenda gwitika mwito jojo amathasi union tontu inya kurumwe kurwaru kanjira ciawe inya mukurura uremerete kuremo ikweja akeja ni ntu bamawega jagwa kuona kirimwe kuruwawe kuma gicigo mbunge kia Bore ngiripotera weru weekend nio kambitaga ki Mutegi. Atongeria mwanya Bameru ibonekete kuthara kia Jamhuri ya Once Nairobi. Minister wa Urimi Meru Janaro Gatangui na MCA Bameru na Tharaka Nithi beiyewa mwanya kuonania komba na kodwa nyine. Yo. Mamburani maweja niyo majamhuri amuju ya Nairobi. Mambura mama na malamala udhulaniti atongura kumantere nkurani jandino ni malaki nyituni atongura kathumba kuma kaunti ya Meru na kaunti ya Tharaka Nithi batongeritu ni waziri wa urimi kaunti ya Meru Janaro Gatangugi na MCs kathumba ba kaunti ya Meru na kaunti ya Tharaka Nithi na balabala nenkere yewa nontu boru tingugi bwao bwega kiria kariba kaunti ino jere. Waziri wa urimi kaunti ya Meru Janaro Gatangugi akiamukagira kiwa kio rutingugi bwega kiri rwangiro urimi MCs ile MC wa Nkueni Martin Makasi, MC wa Mudhara Aurelio Murangeri na MC wa Mikindori Julius Meritika Imbo bakionaga yewa nontu boru tingugi bwao bwega kaunti ya Meru. Bakiaria tongere baba ni berithite tukiri bulabuli kaunti ya Meru daino nyumi ya Meru kuona gavana mujeru ni bubu tumite baomba kuruta wera na nto balabali nje ya Meru kuona rutingugi bwao kuringana ukiri bulabuli Meru thai kia tuminya wondi ikuja mbere thine turainio nira thine nyingi otongeria igatumanya antu tababa balema gutuona tugita nguira tugwita lakini ino ntu tuna thirikari njeru ya mutuma twithingia ikia tumbatu tukumba kuoneka ye wabi obura waziri uwa teka bietu ibi antu bara batuchalire tu MCs ibi antu bara barwa Meri thirikari Meru na ikumanisha ni Meru ichindite miaka etha twithiri utemu Meru ya kiuthurano ne kikenda wa kiewa nontu bwando ire itwire Meru ikumanisha rira kwina thiri kwina witi bwa mbere na kwina inyangui ikumba kuritika na kinya Kenya yonthe ni ikumba utambua that kwina ngui kuritika itunengerete turi a Meru ngavana wetu Honorable Mutuma kanya na tomu arutha rwa kwaraniria thirikari nene nikenda atugirira into bira bie na reguru aturetera naja county ne ibo kumenya into bira tureja wa county ne ibika imono 15% 85% tiga kwa na reguru
ikia tukuga batwe itugwatanire na wathani bora buri county na tugwatanire na wathani bora buri nthigurune tutongeretwe ni His Excellency William Samoei Ruto ni kenda batu tukona rwigai rwetu rura rwatengerwe Meru na kiri mugate jwa Kenya kiri county ya Tharaka Nithi emsu agamba ng'ombe njeru ing'ara emsu agatunga Sylvester Mutwiri Mugao amwe na afisa munene wa gima bwa mwiri county ya Tharaka Nithi Rose Gaki Micheni ona boba tati wa nyuma atongeria baba bakionaga yewa nonto boru twingoge bwa bwega county no nkinya turitere akari wera nekenda nabo begwe wega nuntu banenkere thirikari wera kende barutira wera MC Njeru Ing'ara na Sylvester Mutwiri Mugao bakiuga bakathi na mbere gutetera kariba Tharaka Nithi kende gutigira mbeca jiao ni gutumirwo wega na mbere atongoria bonthe bantu yaro Tharaka Nithi county itogerie ni gukaria mwananchi nuntu nwatuthurire itotige gukarana takatumba kuigwa tukenda gusupport thirikari either direct kurutha nae nuntu mwananchi atiguyaga gikena wira ira cia gukarata go support thirikari wadere kunyerua nigo ndenda ku promise mwananchi wa Tharaka Nithi kintu kimwe that nkendere akumuthetera nkendere akwaria uma nkendere kuwatira bobo batie kenda antu ba Tharaka Nithi county bona kioto kuna ma MCA matathiete kumama na ara bunge matathiete gukatha ngavana kana gukatha thirikari bari ho nuntu bakuruta wira mwananchi ira ryo ni kuthetera guchubira into biago tigatumirwo nae na kuga mbu riraba kuona mantu matakuthibwega MC wa Thagicho Muthengi Ndagara na ule ali county ya Kituyo na watati wa nyuma na wakinengagirwa kiewa kio rutingo gibwega nterejia Lower Eastern na mantu mama momba kuraitherua ne ate bombete kuraitheria bora ngutunga sheria ndeni ya mbunge baraithiria azats bora nkuthetera antu ba Thagicho ndeni ya mbunge na nkeroki bora nkomba kuwathania antu nde kuije kuwata maendeleo kuma mji muneno Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathinya na kuikuria mwana twemureka kuirika kitwa na tunini ndenda twariria mantu jegie conversions imwana kugirika na conversions iria nyingi kinyetherwa conversion imwe ni iretwa mwana na meningitis ene conversions iria nyingi iretwa imwanki kugirika ana baba ingi bagirika no ntu ba mwanki jokeja gukinyia 40 39 41 ana baraba ingi no thei bagirikire na ningenda kwira mutegerio kwa ujo mwanki tukajujukia muchetho nonto mwanki iyo tuma mwana agirika kinyetherwa ati mianki akituma mwana agirika mwana kuno agirika nyana meningitis na kiariria uke meningitis yambuge ujo mwana ukwa akeja kugirika ria mbere maisha ene jawe abathite kwandimithwa cibitari kenda ategwa screenwa etherwa imurimo jwa meningitis yanajo number 2 mwana akeja kuthwa na fever iri iguru kinya 40-41 no agirike na ndingenda kuga atiri mwana akeja kugirika ria mbere maisha ene jawe na mwanki tugiagirikire mwanki jwe 40 ana 41 rira akeja kugwata mwanki kairi nyajwe 39 mwana ukagirika ko mwana akeja kugirika ria mbere umekuma umwana kuna ndatonyere klasi negative ino to akaraigirika nyabo ankijo tingei ukona mwana na agirikire number 2 ndingenda kuga ujo kwina ndawa iria twije icho ndawa the best cha mwanki na iki utumi narua nkore ndawa ndaugande janeyo mbije kenda mutegeri wetu omba kuona kwina ndawa itawa ujo ndawa itawa Brustan baba ingi baije ndawa iji itawa Brustan ndawa iji ni njega muno kimanto ja meanki nonto rimo rithira mwana ijukia gatumira ndawa ingi ukethera fever ete kuthira mwana onde ukijite meri 6 no atumire ndawa iji na rikuma daktari akakwira kiwango kia ndawa kira mwana ukwa batete kunywa indi ndawa njega muno emwanki itawa Brustan
mwana agatumira ndawa iji kinya mwanki jo keja kuthajo kung'ania atia ukona mwanki jo within ndagika inkai jo athira ko please ndingenda ndawa iji ukethira winayo indawa imwe tutumirite kiriana mono na tuonete ina result njega mono na mwana anywayo ukethira mianki jo inamire very fast indi ndawa tuteja na batikinyete mieri 6 tukunda yana baba kinyete mieri 6 gwitia ko please Brustan eta Brustan by name eta Brustan ndawa iji tukamitumira kimwanki ukethira mwanki ijothirire na kuma au ugaikia mwana okuki daktari na akomba gwita agakinyirwa na akathithirua atigirikite nawe wina mwana orara ogirikite ukagaia ndawa gwaku ukagaia ndawa gwaku etho na mwana orara girikite ikenda omukundia yo mbwire mwana orara girikite ria mbere akagwata mwankinya jote ukinya mwanki jo 40 jo tumagirika kagirika inyajo 39 indi ukatho na ndawa jo kamukundia nona no kinyere kindaktari na mwana ku atagirika Atongeria aba matinda ya Kasarwari babwithetie walk kuma bunge ya Meru mwanka kienine kia Kinuru ya njira imwe ya kumenyethia kari na kurwana na murimo ya nyimba. Na kwa untukwe narua kuma ya to assembly tumira assembly twetanara kwa spice ni ote twina timu ile ajiba kansa na arabe to kundwa ndawa na gutegwa na antu bare agigantu kidogo so touga no ntu thina yetu Emiru ira twinira nene murimo jwa kansa touga tule identify thina ira twinio jayo kansa na tumbe gukiriti awareness kira antu betu ba Emiru na Kenya yonthe na ulimwengu injumura manare ankwenda guchokeria kasa games na county assembly yetu Emiru county na department of sports nkatho muno ni untu bakwithwa itugwatanirite in partnership twithiro batu tukuthithia walkage kenda antu betu bombikuthwa kumenya awareness cancer na tukwije twethire thine cancer area Emiru ni stage 4 na stage 3 tukwithirwa aje ba ku present very late but the iji itokwenda ku devolve diagnosis na screening ya cancer further ke level 4 hospitals chetu kenda with a target twetho itokomba kwithirwa mwaje ejo itokumona stage 1 na stage 2 na cancer keja kugwatakanira at an early stage 1 and stage 2 treatment yo ni tharo manageable muno kiu kimotoka tukuthithia ndene Meru county as a government na itura create directorate ya cancer kenda ithirwa disease ije tukumba kumia isolate ithirwa disease tugwikira focus narua kira tukarea kio igo promote manto cancer awareness nonto nemwe burden ira tweneo kutumira sports. Number 2 daizi tukuromba antu bonde bombe kwithira bagigita blood donation irenya aje ba cancer pethara be in need kagita karaba kinya especially stage 4 ko ni oto tumira michetho ikenda yomba go create that awareness. Ayana nene kurikania nyuma ya kaitati kuraya matini gichongia kethira gie kuretera mubango ya gichunki gia siasa na rantu kwerwa reregereto kwethira akiareria mantu mwanya yegie ithurano binini prabiregereto kwethira bikibwetheka ntere chia mbere north na ntukwerwa ria kethira akietherwa bamwe batongeria kuma kaunti ya Meru hario mwenda Kirinya urani MCA wa Koloto mbungeni ya kaunti ya Meru kwina mheshimiwa Mwenda Ali urani munini wa speaker mbungeni ya kaunti ya Meru na kwena Mwenda Ithile urani mutongeria wa Barabakai mbungeni ya kaunti ya Meru.
Katho cia mwanya muno no tuboko na kanya gakwatana batu kindeto chieto chia ntukwero arenga kwendera kaita kia onbeto awini wa King'ero na mwonanile wetu amathithio tukubwerwari o Karimori Kirimi.